abakunzi ba Ringa TV Show, uyu munsi twagize ibihe byiza byo kwitabira ubukwe ndetse no gukurikirana ubukwe bw'umuvandimwe, inshuti, umugenzi mu muco mwiza wa Kirundi niko dukunda kuvuga ngo ni umugenzi. Hanyuma twagize umugisha wo kubana n'itorero, turi kumwe n'umwe mu bagize itorero. Ndagira ngo atangira twibwira ndetse anatuganirize gatoya ku itorero, kuko nabonye bafite umuco mwiza cyane, umuco udasanzwe abantu benshi batari bamenyereye, cyane cyane abari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko twagize umugisha wo kubana n'abaturutse mu gihugu cy'u Burundi, cyane ko ari ibihugu bituranye. Uyu munsi rero twabazaniye umwe mu bagize itorero kugira ngo ziriya mbyino twakunze kubona, twamaze umwanya munini turimo kubona, atusobanurira anatubwire neza ndetse icyo bishatse kuvuga, cyangwa se yongere asogongeze abakunzi ba Ringa TV Show, cyane cyane bari mu bihugu by'u Burundi ndetse bari no mu bihugu bitandukanye bakunda umuco wa Kirundi, yongere abibutse umuco mwiza wa Kirundi. Reka tumwakire rero atangira twibwira, hanyuma anadusobanurire, anadufasha kumva neza uburyohe buri mu kugaragaza ndetse no kwerekana umuco binyuze mu mbyino. Karibu utangire utwibwira amazina. Kuko ubivuze nitwa Mvukiye Patrick, akaba ari umuco, akaba turavuze n'ingoma. Nk'uko muzibona, murabona kuri tuba twambaye ibituranga, murabona ko harimo ibara ritukura, iryera n'iry'urwatsi rubisi. Zirya ngoma mubona tuba dufise nazo zigenda zisumbasumbana, burya zifite amazina. Hariho amashako, ziriya mubona ziba ari ntonto, ziriya mubona ari nini zisumba izindi aba ari ibishikizo. Hanyuma hakaba hariho irya ngoma mubona hajya imbere ibiriko idarapo ry'igihugu, irya bakaba bayita ingaya. Rero mu muco w'iwacu, umuco yuko mubivuze, murabona izi ingoma ni ikintu kidasanzwe. Ni ikintu kidasanzwe, atariho hose ushobora kukibona, canke kiya giti gikorerwamo iziya ngoma, si ahantu hariho hose umuntu ashobora kukibona. Bagikora mu giti cyitwa umuvugangoma. Rero zirya ngoma iyo muzibonye, hanini icya mbere cyo zitwibutsa igihugu cacu. Iyo tuzibonye ziratwibutsa igihugu cacu, zikatwibutsa akaranga n'umuco k'igihugu cacu c'u Burundi. Nk'uko mubibona, ingoma twazitambiye tukiri abana bato, tugenda tuzikuriramo. Murabona abari n'urwaruka rukiri ruto n'abandi dukuze. Indi ngoma nk'uko mubibona, nka je nazitambuye ingoma 88, gifite imyaka hafi 9. Kandi ingoma zarashikanye hatari hake, zarashikanye mu makungu, mu bihugu bya Burayi, narashoboye kuja kurikira mu bihugu by'Ububiligi, mu Butaliyana, narashoboye gushikayo. Rero ingoma turumva yuko ari ikintu gikomeye cyane, kuko tubayo tucamamaje mu makungu, tugakorerayo, tuduha ishema, igateza imbere iteka ry'igihugu cyacu. Ingoma navuga ko ari nk'inkingi ya mwamba igaragaza umuco w'ikirundi, cyane cyane ko ingoma yibona kujya iba zitonze nk'umuzingi, ariko forome y'ukwezi, kandi ikabamo umuheto, ikatwibutsa kera abami yaba ari nk'umuheto. Kandi ingoma y'imbere ihamagaye yaba ari nk'ingabo z'umwami zihamagaye, hari izindi ntoto ziba ziri kumwe zitazakagenda, zateza kuba ziri kumwe natwe kwishikana ngaha. Iyo mwitabiriye ibirori nk'ibi ngibi, cyane cyane by'ubukwe, muba mushatse kugaragaza yuko umuhango w'ubukwe nawo uri mu bigaragaza umuco, cyane ko inaha mu Rwanda tujya tubibona, umuco nyarwanda ukunda kugaragara cyane, hakagaragaramo ibintu bitandukanye bigaragaza umuco nyarwanda. None se n'ingoma zishobora kugaragaza umuco w'ikirundi, cyane cyane mu buryo cyangwa se mu gihe nk'iki ngiki, mu birori nk'ibi ngibi by'ubukwe? Biragaragara neza cyane rwose, kuko iyo turazivuza bituma twibuka ka karanga, tukibuka wa muco, hanyuma ibintu bikagenda neza cyane, tukabikora twishimye, tubyishimiye ko ubu rubanza n'ubugeni nabo bashobora kuryoherwa, kandi tukabidusha neza cyane. Bisaba iki kugira ngo umuntu abakure mu gihugu kimwe bajyane mu kindi, cyane ko ni umuco w'ikirundi wakorewe mu muco wacu w'abanyarwanda, cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda? Ese nta mbogamizi zishobora kuba zabaho? Bigenda bite kugira ngo abantu bose bisange? Kuko nimba ubukwe bwabereye mu gihugu cy'u Rwanda, hari Abanyarwanda, hari Abarundi, hari abantu benshi batandukanye, hanyuma ukaza kwisanga urimo kugaragaza umuco, cyane cyane ndabyumva ni umuco abageni baba bashimye, cyangwa se abageni baba barakuriyemo.
kugira ngo abantu bose bisangemo, yaba ari abarundi, yaba ari abanyarwanda, yaba ari n'abandi bari baturutse hirya no hino bisange muri uwo mujyi umwe w'ingoma, babikunde. Ni akahe kantu kadasanzwe k'umwihariko mpamvu? Twebwe mu byo dukora turabikoresha kandi hariho hose nta kibazo ushobora kujya kubikora kuko ingoma iri hose. Ingoma iri ku isi hose, aho iri akagaranga k'umurundi aho ari hose aguma kagaragaza, aguma akishimira akanezeza, kandi n'abandi bose izi ngoma ziba zirimo akanovera bose. Ndagira ngo udufashe gusobanukirwa neza, kuko hari abarundi bari hano mu Rwanda, hari abari i Burundi bazakomeza kudukurikirana, hari n'abari hanze y'igihugu. Akanovera bumva mu ngoma kabibutsa iki? Uburyohe bumva muri iyo ngoma, muri uwo mujyo, mu by'ukuri ubibutsa iki? Mama mushaka kumvikanisha iki muri iriya ngoma? Akaranga twashaka kumvikanisha akaranga n'umuco w'igihugu cyacu. Kuko kubariye ijya ngoma yatangiye kuvuzwa ku mwami. Uwo mwami rero ayumvise cyari cyo kintu cya mbere cyashimisha umwami, nk'uko na perezida adukeneye adutuma ko nawe tukamukubitira za ngoma akumva ka kanovera ka kera, ikiranga kiranga kabasokuru n'abasokuruza baho hambere baki. Mwanya magambo murimo kudukora ahantu mu nkovu kugira ngo mutwibutse ka kantu ka kera, abari barabyibagiwe, abari baratangiye guta umuco bongere bibuke yuko hari umuco bakwiriye kongera kwiyibutsa cyane cyane binyuze mu ngoma. Turagakomeza ko nabikubariye, turahera mu rwaruka rukiri ruto tukabereka ibyiza birimo no gukunda igihugu no gukunda umuco ba sokuru n'abasokuruza ba kera batanguye, natwe tugakurikiza n'abaturage. Kandi ijya ngoma irimo umudiho ibivugije yafise akanovera gakomeye cyane kagatuma umuntu akumva ari wawe. Nabonyemo n'akana gato cyane, kariya kana gashobora kuba kari mu myaka nk'itanu, itandatu, irindwi, hafi aho ngaho. Umwana nkuriye gutangira kumumenyereza ingoma akazagenda abikuriramo, muba mushaka kugera ku ki? Icya mbere cyo turamwigisha tukamubwira akamaro k'ingoma, tukamubwira akaranga k'igihugu cyacu cy'u Burundi, tukamusobanurira ingoma icyo isobanurwa, tukamubwira ukuntu yatanguye kugira ngo ingoma ishobore kuboneka mu gihugu cy'ingoma yatanguranye n'abantu. Birashoboka yuko wavuza ingoma y'igihugu cy'i Burundi cyangwa se y'umuco w'i Burundi, ariko ukanashobora kuvuza ingoma y'umuco wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ingoma turayivuza, murayibona kenshi ingoma turayivuza kabisa n'umuco w'Uburundi, kandi na mwebwe turabashimira kuko mushobora kudushyigikira ngaha kugira natwe tugaragaze ibyiza byacu. Murabona nyine tuje ngaha, mubona yuko twaje tuzanye za ngoma z'i Burundi, murabona ko ariko n'ibendera riranga igihugu cyacu, kandi ariho hose turemerewe kabisa. Umuntu yifuza kubabona kugira ngo wenda yongere yiyibutse umuco, kuko kugira umuco ni kimwe no guhora umuntu yibuka umuco ni ikindi. Umuntu akeneye kubabona, yaba ari uri hano, yaba ari uri mu gihugu cy'u Burundi, yaba ari mu bindi bihugu bitandukanye, kuko dukurikiranwa cyane n'abantu batandukanye bari hirya no hino, yababona gute kugira ngo twongere dutaramane? Mu gutuma ko biroroshye kubona cyane, tubaha amanimero mugashobora kuduhamagara igihe cyose mubikeneye, tugashobora kubashikiraho mu kandi twongera dusaba naho turi muri iki gihugu mudutera ingufu kugira ngo dushobore kubandanya ubu buhinga bwacu mubona kabisa, kandi twongera tubashimira byiza mutubereye. Hari akantu ntareka kubabaza, kuba muri hano muri iki gihugu cy'u Rwanda murumva mumerewe mute? Turabyishimira cyane kuko ni igihugu cyiza cyane, twasanze ari igihugu kirimo umutekano, twasanze ari amahoro, turabishima rwose, kandi twongera dushima ukuntu mwashoboye kutwakira mukaduha indaro, mukaduha aho dushobora kuba ariho dutuye ubu. Turabashimiye cyane rwose kabisa, mwarakoze. Ikibazo cya nyuma wenda turimo gusoza, uyu munsi mwaje mu muhango mwiza w'ubukwe kandi mwatweretse ibirori byiza cyane, nubwo wenda umwanya utabaye munini wo kugira ngo dukomeze twishimane cyangwa dutaramane. Ubundi mu by'ukuri iyo umuntu atangiye kuvuza ingoma, tuguhaye umwanya ngo inikiza vuza ingoma, uyisoza bigenze gute, habaye iki? Kuko nigeze kubona abantu bifuza ko musoza, ariko gusoza nkabona biranga, nkabona murakomeje, kandi gukomeza kwanyu nkabona niko kuryoha. Mu by'ukuri bifata igihe kingana gute? Ingoma tuvugije
zirashobora kumara umwanya atari muto turashobora kuvuza ingoma nk'iminota ishika na 30 rero hajya uko mayibonye baduhaye akanya gato ntitwashoboye kugaragaza byose ariko ndibaza hanyuma mudukeneye nta kibazo tuzokura umwanya bari muto tuzoshobora gukora birebire dushobore kwishimishanya turi kumwe. Nahoze mbabwira ngo turi kumwe n'akana gatoya ndagira ngo nkabeshye murebe akana gatangiye kavuza ingoma kangana gutya hanyuma umbwire witwa nde? Asubiramo? Hanyuma watangiye kwiga kuvuza ingoma ryari? Umaze imyaka ingana iki urimo kuvuza ingoma? Ufite imyaka ingahe? Watangiye kuvuza ingoma ufite imyaka ingahe? Umaze nk'umwaka umwe urimo kuvuza ingoma? Reka ngufashe. Kuva utangiye kuvuza ingoma hashize imyaka ingahe? Hashize igihe kingana gute? Hashize umwaka umwe? Imyaka ibiri? Umwaka umwe? Amezi 3? Ukaba urabizi bingana gutya? Ni byiza cyane. Hanyuma rero urabikunda? Uzi icyo bisobanuye se? Bisobanuye iki? Aha, murabibona rero ni umwana ukiri muto ariko watangiye kumenyerezwa. Ndagira ngo abakunzi ba Ringa TV Show ndetse n'abandi bose badukurikiranye ku isi hose, uyu mwana nahoze ndeba imbyino abyina nsanga arimo aratozwa neza akiri muto. Turimo tugana ku musozo, nari nagize umugisha wo kwakira umuyobozi w'itorero, hanyuma ndagira ngo agire icyo atubwira, cyane cyane abwira abana batoya nk'aba ngaba ndetse n'abandi yaba ari hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane adufashe gusobanukirwa ese kari umuco w'igihugu cy'u Burundi hagize abantu cyangwa se abana b'abanyarwanda bifuza kwiga uwo muco, birashoboka ko mwatangira kubatoza kugira ngo nabo bazakure bazi uwo muco, cyangwa se bazakure bazi umuco w'u Burundi kabone nubwo atari abarundi, kuko tuzi neza yuko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi ari ibihugu by'ibivukanye. Nungani kuri umwana nk'uko bavuze abana ndabatoza ari abana benshi cyane kandi iyo ndabatoza umwana ari we wese ari umwana w'igihugu cyanjye w'u Burundi bose dusangamo. Aba bana ndabatoza ari abana bashika 50 nk'uko ubibona ubu ni umwe ashoboye gushika ngaha, ariko usanzwe biseye gurupe y'abana isanzwe ntoza kandi bashimishije ariko ibintu byiza cyane. Ndabereka akamaro k'ingoma, ndabereka uko usanga ingoma zirimo urukundo hagati yabo y'abana, kandi twongera tubaha n'impanuro twongera tubigisha akahise k'igihugu cyacu. Ingoma ukuntu zaje ziza ziboneka gushika ku isaha kandi zibisabwa no guhera. Rero abana bose babyisangamo, bose abana bose bagisanga aho dusanzwe dukorera, haba umwana wo munyarwanda umwana n'ukuri pe dukorana muri rusange, bose ndabafata kumwe nk'abana kandi bose nanjye birashimisha kubona abana bose bashaka gukora. Turimo turagana ku musozo rero, ndagira ngo ugire icyo wenda watubwira cyangwa se wabwira abakunzi n'abazadukurikirana abo ari bo bose, kubera yuko iki kiganiro tugiranye kizagera kure cyane, kizabonwa n'abantu benshi batandukanye. Birashoboka yuko uyu munsi ari aba bagukeneye ariko hari n'abandi bazagukenera. Hanyuma turimo tugana ku musozo, ndagira ngo unyemerere uraza kumpa kontakiti zawe, abantu bazajya nibagukenera bazajya babona uburyo bagukenera, bazajya babona uburyo bakubona mu buryo bworoshye. Ndagira ngo rero tugana ku musozo ugire icyo watubwira, usa n'utubwira ku birebana n'umuco w'u Rwanda n'u Burundi. Ese hari aho bihuriye cyangwa ntabwo bihari? Mu bisanzwe uravye u Rwanda n'u Burundi agace kimwe, ngira murumva n'ururimi mu bisanzwe tuvuga ko ari ibintu biryohera cyane, tubanza kwishimira cyane kubona u Rwanda n'u Burundi dushobora kuba tuvuga twese hamwe tukumvikana, turiko turaganira ibiganiro tukumvikana. Murabizi turasabana abageni naho hakurya, murabizi ni hafi cyane, murataruka nyamba umugeni mukeneye mukamutora cyangwa natwe tumukeneye mukaza tukamutora. Rero mu bisanzwe muri rusange turi bamwe turabyishimira, ni inshuti kuko twese dusanga ari umuryango. Arakoze cyane,
dukura twarumva yuko u Rwanda n'Uburundi ari igihugu kimwe, ari igihugu cy'ababanyi gicuditse, habaye igikenewe turaganira kandi buri mwaka turabyishimira rwose. arakoze cyane n'abatwumva n'abadukurikiranye turabashimiye. Hanyuma abakunzi rero bari Inga TV nk'uko nababwiraga, uyu yari umwe mu bagize itsinda rigari cyane ryari ririmo gutaramira ubukwe bw'umukobwa wacu cyangwa se murumuna wacu mukuru wacu, bagize ubukwe bwiza cyane nk'uko urimo kubibona bwitabiriwe n'abantu benshi batandukanye. Uyu munsi rero ndagira ngo mbabwire ko tugize no mu gishobo kwakira abantu nk'aba ngaba. Ikiganiro nakagaruka, hanyuma nidukenera cyangwa se nimukenera kubona ababataramira, nimukenera abantu babataramira beza cyane bifuza kongera kwibuka umuco, Barundi bari mu Rwanda, Barundi bari mu Burundi, bari mu bihugu bitandukanye, Kenya, Tanzania, hirya no hino ku isi, bifuza umuntu wongera kubibutsa akanovera ku muco. Turahari, turi kumwe n'itorero kandi turaho kugira ngo tubibagezeho. Ciao ciao.